Alright. Reka nongere mbahe ikaze abakomeje gukurikira channel yacu East African Movie. Dutangiye igice cya gatatu cy'uyu muhungu rwose wakomeje kugenda akora amahano yo gusambana na mukuru w'umugore wiwe. Nk'uko ubibona rwose urabona ko baryamye, bari mu byabo. Umuhungu yatangiye akomanga uyu mugore amubwira ko bwakeye. Umugore nawe rwose kubera ukuntu baba bamwitayeho yari yatwawe, agatotsi kari kamumereye nabi. Ese byakomeje gute? Urabona rwose umuhungu aragerageza kumubwira ko bwakeye, ko nareba nabi bashobora gufatwa. Bashobora gufatwa rwose. Umugore nawe ntashaka rwose kuva muri iki gituza, arakomeza amubwira reka twiryamire nta kibazo rwose, ntugire ikibazo, ibintu byose mba nabishyize ku murongo. Urabona rwose akomeza kumurema agatima amubwira ngo bakomeze kwiryamira, ariko yageze hava ku izima rwose. Urabona ko wa mugore w'uyu mugabo yari ari kumanuka, akimanuka akubitanye n'uriya mugore abyutse. Aza kumubwira rwose, urabona ko amurema agatima, ariko uyu mugore w'uyu mugabo akomeza kumubwira ko rwose akomeje gutegereza umugabo we yamubuze rwose, ntazi icyo yakora. Uyu nawe yamuhaye amafaranga ngo agende ku iduka ajye guhaha, baze bateke breakfast. Urabona rwose ari gusohoka, yasohotse mu gipangu rwose aragenda, yaragiye ku iduka agiye guhaha. Aratembera rwose, ubona ko nta kibazo afite. Arakingura umuryango wa porotaye. Wa mugore nawe yasubiye mu nzu rwose, ajya kubwira umugabo nabyuke agende rwose, dore ko wa mugore amaze kumutuma ajye ku iduka. Urabona yaramusohoye, amubwira ugenda rwose. Uriya mugore ariko ageze hanze, yaje kwibuka ko hari icyo yibagiwe mu nzu, niko kugaruka yiruka. Urabona yakinguye rwose porotaye, aragaruka. N'abana bo urabona ko bari bakiri kuganira rwose batazi ibiri kuba. Wa mukobwa yaragarutse, yari abafashe ariko Imana ikinga ukuboko. Urabona rwose ko ari kubaza ko ngeze hano hanze numva uri kuvuga, wari uri kwivugisha. Ndi kuvugira kuri telefoni, niyo mpamvu. Ngeze hariya nibuka ko hari indi mafaranga nanibagiwe, ngaruka kuyafata.
Mm. Yakomeje kumubeshyabeshya, umukobwa arangije rwose arongera asubira aho yari agiye. Batangiye kwiruhutsa rwose bavuga ngo Imana iradufashije rwose, twari dufashwe byari biturangiranye. Umugabo nawe rwose urabona ari gukenguza, ntabyumva rwose. Nkwibutsa gukanda subscribe niba utarayikanda, kugira ngo dukomeze kubana mu nkuru zacu za buri munsi. Njye ni Birasa official, mukomeje kubana. Ntibagire rwose gukanda subscribe. Hano umugabo rwose yarambaye, arangije ategerereza hano rwose ko umugore we ahagera. Ubona ari gutitira, ari gukenguza rwose, arebuzwa ko umugore we yinjira. Urabona umugore we yari avuye ku iduka arinjira, ngo rwose arinjiye. Umugabo nawe yihishe hano ku gikuta kugira ngo umugore we atamubona. Umugore nguwo yarinjiye, ariko ntiyigeze areba ku ruhande. Niryo shaba ry'uyu mugabo we rwose, ntago afashwe uyu munsi. Nawe yinjiye amukurikiye rwose, bigaragara ko yari avuye hanze. Yarakomanze, agikomanga umugore we niwe waje kumukingurira, aramusuhuza, aramuhobera. Nari nababaye, nari nakubuze, ni ukuri rwose usigaye ugenda ukanyikisha irungu, ntago nkikubona. Umugore rwose ntago azi ikijya mbere, ntago azi ikijya mbere rwose, ntago azi ko umugabo we byose ari we uri kubikora. Urabona rwose umugore baricaye bameze neza, bigaragara ko urukundo ruhari rwose. Uriya mukuru w'uyu mugore nawe yarinjiye arababona, araza bicara uruhande rwose. Urabona ko ari kubabwira ngo urukundo ndabona ruryoshye, rumeze neza rwose. Nabo bagerageje gukomeza kwishima, berekana rwose ko ibintu ari amahoro, nta kibazo bafite. Uyu mugore nawe rwose nubwo bameze gutya, ariko urabona ko atishimiye rwose ukuntu bafatanye. Urabona rwose ntago abyishimiye, arasa nk'ugiye kurira rwose, bitewe n'ukuntu abona bari guhana, bari kwitanaho, bahana keya, basomana. N'uyu nawe ntago anyurwa, yararanye n'umugabo, ariko na n'ubu ntago anyurwa, arumva keya zose zabize. Umugabo yaravuze ngo reka njye mbe ngiye hariya, ndaje mu kanya. Yabasize rwose baganira, urishimye rwose, ndabona ibitwenge ari byose. Ntago mbyumva, umugabo wanjye rwose muri iyi minsi yarahindutse,
ntago ameze nk'uko yari ameze mbere. Tukiri aho bakiri mu ntebe, uriya mugore wa mukuru wiwe yaraje arinjira asanga uriya mugabo aryamye ku ntebe rwose. Yabanje gukenguza ngo arebe ko uriya mugore w'uyu mugabo ahari, ariko ntawari uhari. Yaje gusoma uriya mugabo rwose amukura mu bitotsi. Umugabo ariko yakomeje kumwiyama amubwira ngo ariko nta nubwo ugira isoni rwose, uri kugira ngo dufatwe, wakitonze, urabona rwose hano ntago turi save, gerageza witwararike, uri kugira ngo umugore wanjye aze atugwe gitumo, urumva byagenda gute? Ntuze gucikwa n'igice cya 4, turaza kubagezaho rwose uyu munsi ntaho kirangiriye. Umugore yarabafashe, Imana ikinga ukuboko. Ntuzacikwe n'igice cya 4 kizaza ejo nk'aya masaha rwose. Njye mwari kumwe ni Birasa Official. Ntiwibagirwe gukanda subscribe kugira ngo dukomeze kubana. Ciao ciao.